Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ad kirit Quran kiyawan daskurmuga benu kurave tamrin tawga tereng mi video ga alun hissa kollani nuwana tamrin. Nuwana tamrina khas kurefa namaki iqtida. Mi tamrin benu mikurveni evves tafad neggota mudaris kiyawa kiyavun nakal kuran nuwata mudaris kiyawa kiyavun hama mi mudaris kiyawa kiyuma evves tafad neggota kiyawa kiyuma iqtida minan khas kurefawani adi tafat neggota kiyawati mi tamrina iqtida ga namu nan defawani kirit Quran uganumuga iqtida umaki mudaris kiyuma evves tafat nuwa gota kalima adi aya nuwata digu ayat nama ennewa in kiyaleve minbaru kiyume iqtida wamun kiyawaru kiyawani tartibunne mihar tartibaki kanatum wata ema teacher was kiyawa mijeni kanatum wata e tartibu badal kogen nuwana kirit Quran uganna dinumuga iqtida minan khassa nukurikamuga vies alugunu men iterege zamanu sura mi beenun kura adudashun kiyun nota mudarrisa ekko kiyumaki aslu hagigatuga ei iqtida wume nota tabaawume ei teachera evvis tafat nuwa gota kiyawan daskurume ennama ves e hisab dam jehni aslu ege kurin daribaruna ituru tamrin take dibuma fahu ennama ves evvis ituru tamrin ka nula sida ham kiyawan anna kujjaya mi tamrin jassa kamuga waana dimawa ehem massalatake buhuri egotun em faah kurave massaleki egota kiyawade kamuga waanama dakkudinna kiyawan nenge kudinna kulas terega huriha kudinna kulahigi terega vijja eki femwaruga kudin tiben ema huriha femwaruga kudinna e unganna dinu aamogene nudana egotun mi tamrin hedumuga zamanu sura algonme rajyaga beenu kura teacheruga adudashun kiyuma teachera ekko kiyuma mi de tamrin ege zaatuga gulifawani iqtida wumuga tamrina mi tamrina wagutiki dariwaruna isve evves tamrina nudi kiyawadif kamuga wa nama hameikani kuriyaddani nota moluwani gudurati gotun hunar libifawa rangalu kudin ekani algunme rajyaga halata balairu algunme rajyaga hagigatuga kirit Qur'anuga daarain emme ekashigam wa minwara kuriyaka nude emme ekashigam wa minwaraka kuriyaka nude ehmima algunme ngabe jehe mikankam badal kor ngoin huraki emme bedu huraki belen weringe Vishnu algunme rajyaga hama huriha belen werin kala gotaka kabu kura kame ei aba khatim kurumaki enames Vishnavi kamaki algunmen kame onna goen nota kame kuran jehega daskura iru e daskurumaki ei rasmi ko ekame kuran nota rasmi ko ekame kura me kurume gotuga algunmen daraje nukuran hame gota kirit Quran kiyawan daskurum e daskurumuga rangala dasnu anis avaha khatim kurumattaka teacher ga adudashun nuwata me teacher ka ekko kiyawum mi hagigatuga dariwaruna deve gellume mi warabbudu natija agutun astu hagigatuga kirit Quran ga darain emme rangala nuwata kuriya danji he minwara kuriya midani egetere madu kujjaku ehmima hagigatuga mi alugunumenge mujtama alugunumenge Vishnumuge sababun deve warabbodu aniyaya warabbodu gellume mi badal kuran jehekame ema kirit Quran kiyamuga khatim kuran mijehni daskurma fahu das nuwanis den koshaga nuwata mi hega adudashun mi wara undagu kamayaku kiyawumaki ege zaatuga dariwara deve gellume tamrin take medweri ko waki tartibukun kiyawadinma fahu emme fahu tamrin gotuga miyannani iqtida wumuge tamrin teacher kiyagu copy ko ham egota kiyumuge tamrin den ama egota mi tamrin hada muddatuga kub bunen nudene kur isdah kushan nudene sabaki isdah quran kushan nuhunna algunme miga kurin kiyavi tawdiha harfun ba'da harfinna kalimatun ba'da kalimatinna ayatun ba'da ayatinna mi huriha tamrin adi hama egafanga kayfiyatul bayan hama egota muqabala muallim mi tamrin takun tamrin liba fahu den mi hisaban anna kujjige kibaga nota kiyawu megga nuhunnana alugunu men kiyawu medu kanda lafa ekujjaya abad lecture walan jehe ka kanga men nuhunnana ege badalga mi hisaba furtama mibuna kale tamrin nulibi hama kiyawan anna kujja furtama ama teacher go adudashun
nuwata mi evvanakan hamago suran nimmalaguta teacher ayku kiyawima mi wagotaki abadus irur kola kiyawun huttu afa abadus kommes kamen hallunugen kushaffaha koggen ekame hallunugen alugun men masakka kuran jeheni ehmi ma haqiqataki mi tamrina hisaba dariwarun annam mijeheni dariwarun mige kurin liben jehe tamrinuta libuma fahu كيرت قرآن وغنمغا اقتداء تمرين دي مرحلة في أي مدرسة اكوكيا مرحلة مي اما فرطة با مدرسة اكوكيا با دم أنني مدرس كيا نمومون كيا انجه با مار فرطة مي تمرين فرطة باغا مي واغتكي تيچر هم كيار مثالك ألهاكم التكاثر كيار هم تيچر اكو داري ورس كيام بي بينمكي alugun men mihege kiyawun copy kura kamu gwanama emme muhimu dekanta copy kurun kobaate dekamaki speed ena ga adu gengule aduge level nota adu gengule aduge daraja emma mi dekanta copy kurumattaka iqtida mi tamrin hedumuga furtama mijehni mudarrisa ekkokkiya den yafahu mijehni mudarris kiya nimumun kiyan eirun alugun men engene dariwarun adu ehumuga samalkande vimwara dariwarun anna kuriyarun teacher engene teacher kiya nimunima dariwarun kiyawa adu ivunima ehannunda emima hagigatuga mi tamrina hisaba alugunumen annan jehni jampu jaha fenno tartibu furihama kuran jehe mi harufetta furihama kof annam mi jehni mi harufetta furihama kuran alugunu mennan goy emme bodu gonje homo ki beleni weringe pressure beleni weringe faratun teacherunna mi aluguna by far mi hiwa akademi hangura me yulan kura hisab ebade khatim konnu deti khatim koddegata kiyawanu deti ekam dariwar kiriya koshagen kiyawani koshagen kiyan ekam ko khatim nuwagi kobato alugun me mi kabu kura adulwer vistumaki alugun men ge dariwarun qari ko hegge baavre vima waragina parentum vida mi buna ichmi den amma fa hama ekane kiyawan vi heje tamrinuta farita wande ekam qari ko hegga mi level ekegga wal asr suratun nas surata kiyaw mi masalainna okay ei molu qari kafungai hame gota qari ko hegga al qariyat suratul qariyan feshigen gos nas surata kiyaw e okay masalainna mi alugunu menge insaf hunnago alugunu menge adul veri vistum hunnago alugunu men kankamugo visnago ei MQ approve kura certificate libet alugunu men ikhlas terkan ko baata uganna adinumugo alugunu men dariwarna for ko den jeheni ikhlas terkama ekame gone marangalak enames kuda misale midakkali alugunu men ge terega mikamuga adul veri vistum men nekkamuga emme bodo en alama qur'an kla hegga dariwarna tamrin take kiya digen tankule lahun kuriye gende wonas warabbodo masire kabane ekam qari ko hege kya nandigen MQ approve kura certificate libeti eko huga wal asr suratun nas nubala al qarat suratun nas surata balag masalan fembar dashav visnu fembar adi matiwani mi algun menge visnu hunnago emima algun deke waragina mi rudiye sannana algun mi bunate hennas bunan jehe kahalecche mi bunan jehe kahalecche sabaki algun me rajjega ikhlas tari ragama mudarrisun kura bura masakka hama kharaboge midani hagigatuga mi khatim kurumuge visnu migotan annati algun men deke mi rudi annar ka algun men nege khud algun men navis alu gandavis waragina parentuna egota komme saraka hingam nutanaskam ufedifa miharu sufada mundani enamas ekorine kirit qur'an kemuga algun men balen jeheni mi kiyawan anna miha russa kanno khidumaten hodan anna miha russan jeheni bay kahala khidumat hoga qur'an kiyoma kiyai zimma engi unganna de miha ga boluga zimma alif eboy ene engifo aiche ene me furihama dariwarna for kodden ebe jehe alugun men nujehene qur'an kla ha dariwarun genama dariwarun ga parentun kura demand abbala fa alugun men ga muqarraru efum mifulun jahaka tartib ulwala ka alugun men nujehene alugun men jehene kame gonne rangale kame kuram alugun ga tajriba ga algun kiyawade class taw dariwarun kenemmes kene
ವರ ಬ್ಯಾವರ್ ಕುದಿಂ ಬಾಕಿ ವಿಜ್ ಕೊವಾತ ಮಸ್ಸಿರೇಗಿ ಖಾತಿಮ್ ಕೊನ್ನು ದೇತಿ ಏಕೆ ಖಾತಿಮ್ ಕೊನ್ನು ದೇವಾ ಕಿಯಾರು ದರಿವರುನ್ನಕಿ ಗಿನ ಫಹರು ಕುಲಾಹುಗ ನಗಾದೆ ಫಿಲಾವಳು ಗೇಗೆ ಎಫ್ಫಹರುಸ್ ಕಿಯಾಲ ಬೈನ್ ದೆಂದಿ ಮಾಡಿಕೊಂ ಮಸ್ಸೆರೆ ತಮ್ರೀನು ತಕೆ ಕುರ್ಆನ್ ಕ್ಲಾಹುಂ ಕಿಯಾ ಅದೀಫಾ ಗೆ ತಮ್ರೀನು ದಸ್ಕುರಂ ಹವಾ ಕುರಿಮ ದೆಮ್ಮಿ ಹದಾ ಎಚ್ಚಕಿ ಕುರ್ಆನ್ ಕ್ಲಾಗ್ ವಕಿ ಫಿಲಾವಳ ಕುರ್ಆನ್ ಕ್ಲಾಗ್ ಫಿಲಾವಳ ಗೇಗೆ ಹಮ ಎಗ್ಗುತಕೆ ವಿಸ್ನು ಕಿಯಾ ದರಿವರುಗ ಸೊನ್ನಾನೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮಾಯ್ ಫಿಲಾವಳ ವಿಜ್ಜಿಯಾಮು ಎ ಫಿಲಾವಳು ಸುಕೂಲು ನೋತ ಕುರ್ಆನ್ ಕ್ಲಾಹುಂ ನಗಾ ದಿನೀಮಾ ದರಿವರು ಅಮಿಲ್ಲ ಗೇಗ ಮುರಾಜಾ ಕೊ ಬಲ ದಿರಾಸಾ ಕುರಂಜ ನೋತ ಕಿಯನ್ ಜೆಹನೆ ಏಗ ಬದಲ್ಗ ಹಮ ಅನಕ್ಕಾಸ್ ಮಿದನೆ ಎಹನ್ ತನಕ ಗೊಸೆ ಎತನು ಅದಿ ಎಹನ್ ಫಿಲಾವಳ ದೆಮ್ಮಿದನೆ ಎಹನ್ ತನಕ ಅನಕ್ಕ ಎತನು ಎಹನ್ ಫಿಲಾವಳ ಅನಕ್ಕಾವಿಸ ಎಹನ್ ತನಕ ಎತನು ಮಿಸ್ ಅನಕ್ಕ ಎಹನ್ ಫಿಲಾವಳ ದುಹಾಕಸ್ ಕಾಮಿಯಾಬು ಆತನ ನಾದೆ එම ඒකි තන්තන ඒකි ෆිලාල් මෙන කුර්ආන් කුලහන් කියවාදේ ෆිලාල් ස්රංගල කුජ්ජාක හාසිලනුවේ දෙන්හුරි තන්තනස් කියවාදේ ෆිලාල් අස්තුරංගලක හාසිලනුවේ වාංජෙහෙ ගොතක එහෙන් වීම මී අලගුණ මෙන්න මිෆද තම්රින් ත බේනු කොගෙන් කියවාදේ මියදෝ එම්ම බඩු ගොංජහුන් අලගුණ ගෙකුරින අලගුණ දෙන්ව නසීහතකි අලගුණ ෆරාතන් දෙන්ව නසීහතකි කිතම්මෙ බඩු ගොංජහුම නාකම් ගොවියස් ඛතිම් කොන් නුදීගෙන් කුර්ආන් කුලහන් කුජ්ජක වකි කුරියස් අලගුණ මෙන් මීග ඔන්න රංගල ගොද්දූකගෙන් නුවාන ඒ අලගුණ මෙන් ජවාබ්දාරි වාංජෙහෙන අලගුණ මෙන් සිම්මා වාංජෙහෙන අලගුණ මච්ච ලාසිමගෙන් වාකම මිකමුග එම රංගලුග මිස්තකුණ බුණදී නුවත මිකමුග එම රංගලු ගොතක අමල් කුරු ඒක බදල්ග හම අවස්සම ඛතිම් කොල්ලම්ගෙන් එව්විස් හැම ළමෙන් නෙක් ගොත අවහ කිව්වාලෆ නිම්මාලන ඒකි අලගුණ මෙන් මිකම් කොග්ගෙන් වාංජෙ මිකම් කොග්ගෙන් වාන ගොතෙන් නුමිකි හැම ගොත එහෙම මස්සිරෙන් බාද ಬೆಳೆನಿಗರಿಂ ಇತರೆಂ ರಂಗಳ ವಿಷ್ಣುಮುಗ ಬೇಫುಳು ಟೀಚರ್ಂ ಇತರೆಂ ರಂಗಳ ವಿಷ್ಣುಮುಗ ಬೇಫುಳು ಕಿತಮ್ಮೆ ರಂಗಳ ವಿಷ್ಣಾಗೆ ತಿಬ್ಬಸ್ನುವತ ಸಮಾಲಕಂ ದೆವ್ಯಸ್ ದರಿವರು ಮುಬಾರತ್ತಗ ಬ್ಯಾರು ಕುರುಂಗ ವಿಜಯ ರಾಜ್ಯಗ ಮುಬಾರತ್ತಗ ಮುಕರರ ಹಿದಿಫೆ ಮೊನ್ನನೀಕಿ ಹರುಫೆತ್ತಕ ಬೆಹೆಗತಕನ್ನು ದರಿವರ ಗುರುವತುನ್ ದಿಮಾವ ಹಾಫಲುವೆ ಕಿಯವಿಮ ನಿಮುನಿ ಎಕುವರಿನೆ ದರಿವರ್ಗ ಫೆಂಬರ್ ವಜನ್ ನುಕುರವೇನೆ ದರಿವರುಗೆ ಹಗೀಗೆ ಫೆಂಬರ್ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನಕ ವಜನ ನುಕುರವೇನೆ ಎಗತ ಮುಬಾರತ್ತಕು ಅಳುಗುಣ ಮೆ ಹಗೀಗತುಗೆ ದರಿವರುನ್ನ ವಿಸ್ನಾಮಿದನಿ ಮುಬಾರತ್ತವು ಎಹನ್ ಕಿಯವೀಮ ಲಿಬೆ ವನಾಗೆ ಸಬಬು ಎ ದರಿವರು ಮೊಳುಕಮ ಅಷ್ಟು ಹಗೀಗತುಗೆ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂಗಿ ಎ ಅಮಲ್ತವುಗೆ ಸಾಬು ದರಿವರು ಒಳುವಾಲು ಮೆಗೆ ತೆರೆ ದೂಕೊಲ್ಲುವೆನಿ ಒಳುವಾಲು ಮೆಗೆ ತೆರೆ ದೂಕೊಲ್ಲುವೆನಿ ಎ ದರಿವನುಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೆಂಬರ್ ಎ ದರಿವರುನ ಒಳುವಾಲೆನಿ ಖುದು ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ ಟೀಚರುನ್ನ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ ಬೆಲೆನಿವೆರಿ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಾಕಿ ಕೊಬ್ಯಾತೋ එම්වීම හගීගතුග මුබාරත්තක ෆරත කුරමීම දෙම්මි හදාච්චකි එක්කල තර්තිබ දූ කොල්ලනි දූ කොල්ලාව ජම්පු ජහාව මිගුස් දෙම්මි හදාච්චකි මීහෙක අඩුදසුන් කියා ෆරත කුරන් නුත දස් කුරනි දරිවර දානි හැම ගෙල්ලුන් ලිබෙම් ඒගේ ජාතු එම මුබාරත්තක වෙස් අලුගුණ මෙ මි අලුගුණ දෙකේ ගතුග මුබාරත්ත වෙස් මියපුර තරක්ති වාමිච්ච ಕಿತಂ ಅಹರುತೋ ಅಳುಗುಣ ಮೆ ರಾಜ್ಯಕ ಮುಬಾರತ್ತ ಬಾವ ಅಗುತಕ ಮಿ ಬಾವಣಿ ಮದು ತಂತನಗ ಮದ್ ಮಿ ಬದವಿ ತಜ್ವೀದ್ ಸುವಾತ ಕುರಾಕ ಗೊತಕ ಎಹನಮ ವೆಸ್ ದರಿವರುಗ ಅಸ್ನ ಫೆಮ್ಮರು ವಜನ್ ಕುರೆವೆ ದರಿವರ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಕುರಿ ಮುಬಾರತಟ್ಟಕ ಖಾಸ ತಮ್ರೀನುತಗೆ ದೆವಿಗೆನ್ ಖಾಸ ಬದಲ್ತಗೆ ಗೆನವೆ ಗೊತ ವರ ಮದು ತಂತನಿಗೆ ಮುಬಾರತ ಬಾವ ಮುಂದನಿ ಅಳುಗುಣ ವರ ಉಫಲಾಗ ಫಾಹ ಕುರಂ ಬೈತಂತನು ಹಮ ವರಮ್ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ එන්නමස් මී අලුගුණුමගේ දවලතුන් වෙස් මියදු බදල් කුරංජි හකමෙමි නමක කුරංජි හකමෙන්නු කුරා මුබාරක් බේබුමකි එකමග වෙසොන්න එම්මෙ රංගලුගේ අලුගුණුම ඉඛතියාර කුරංජි හනි දරිවරු නබස් ෆාදා කුරාගත එන්නමස් හුරි හකම මෙන්න නමකම් මිහාර එම අලුගුණුගේ මි ෆිලාවලුගේ අලුගුණ එම්මෙ ෆහු ෆිලාවලුගේ හිස්සා කුරම් බේනු ෆිම් වාහකෙ මි ඉක්තිදා මානකි මි ටීචරු කියාගත කියන් දස්කුරුංගු බෑනොත ටීචර එක්කො කියවු නොත ටීචරු කියා නිමුනිම කියානිම කියුම් මි බයකි මි එම්ම ෆහුන් අන තම්රින් මි තම්රිනු හදම් මිජෙහනි නොත මි තම්රිනා හිසාබ අන්නම් මිජෙහනි කුරින් ෆායිතු වෙද හුරිහා තම්රින ෆුරිහම කුරුම ෆහු දෙන් අලුගුණ මෙන් සුවාලු ෆිදාන කිහිනෙන් හයියති හුරිහා තම්රින තක කියවාදනුම බේණු කුරාන ති හුරිහා තම්රින තක කියවාදනුම බේණු කුරාන කිහිනෙන් හයි හාද බෑවර තම්රින තක යති එම ඒක හල්ල අලුගුණ කියා දෙනන් ඉරාද කරවියා දෙන් ಅಳುಗೊಂಡು ಮೀ ಹಿಸ್ಸಾಕುರ ವೀಡಿಯೋಗ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮೀ ತಾವಲ್ ಮೀ ಕೀಕಬುನಾನಿ ಗಡಿತ ತಾವಲ್ ಕುರಾನ್ ಗೊತ್ತಾ ಫಿಲಾವಳುತ ತಾವಲ್ ಕುರಾನುಗೆ ವರ ರಂಗಳ ಅಳುಗೊಂಡು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಈ ವೀಡಿಯೋಗ ಕಿಯಾದೇನ
miha hisabun alugunu mi video nimmalani alugunu ummidaki mi medukanu men neti mikala malumatan hama alugunu ekwerina hissa kurumuge mi hissa mi kurunge alugunu emme edego ehmima huriha ekwerime salugunu hama tidevva ebbarlima warabbada hama shukriya ami alugunu du'a ki alugunu me emme viskura masakkatuga Allah subhanahu wa taala baraka levva kamyabu mi masakka rangala kamyabu mi kurumuge hew tawfiq alugunu men devvun miha hisabun alugunu mi video nimmali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh